Siyahlangana njalo bathandekayo ngosuku oluyingcwele usuku ngeSabatha lapho esingena khona kuzifundo eziqhakathekileyo ezale igota. Mina engikhuluma lani ngumfundisi uGresham Mlilo. Ngizakunika ithuba laba engilabana baziveze labo. Salibonani bathandekayo, siyalamukela esifundweni saleli viki okhulumayo ngumkhokheli Ngwenya. Salibonani bantwana benkosi, siyabonga ukuhlangana njalo esifundweni saliviki sisemuseni wenkosi. Mina engikhulumayo nginguMrs. Zandile Ntombi Zanamwe, intombi ezalwa koMaphosa. Ngithanda ulibingelela sihlobo esithandekayo. Sibonga ithuba isilalo ukuthi singene kusifundo sesibili sayana le igota okhulumayo nguElder Amos Maforo. Asikhothamsena amakhanda lapho esikhona sibe lo mthandazo. Babo sezulwini siyabonga ithuba siboleke lona njalo ukubana sizokuzwa ilizwi lakho. Sithanda ukunxusa umoya ingcwele asichasisele ngcono isifundo sona lesi sibe ngabantu abangcono ngoba lobuthungameli bonke nxa kuyaxoxwa sona lesi sifundo. Umthandazo wethu okukholwa ngameni kaJesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga bathandekayo ukungena kulesi sifundo esiqhakathekileyo ezawuthi sixoxe sindawonye neqiniso bana sisiyaphusha lesi sifundo sabe sifunde okukhulu okumangalisayo. Maforo bayaxoxa lapha Maforo labo Zanamwe ukubana izinja zemikhuba eziyenzayo kuthiwa uzibona zingani kasahlaliseki, uzibona seziyabayaba, uzibona senze imikhuba lemigila eminengi kaNgwenya. Ikakhulu nxa kuza kuba khona ukuzamazama komhlaba. Isifundo salamhlanje kasikhangeli imikhuba eyenzwa izinja. Sikhangela imikhuba engenzwa ngabantu engajwayelekanga. Yikho sathi sikufunde kakhulu. Ngizakhangela ke ngicele uMaforo ahlasifundele indinyana ukufunda ngekhanda. Sizafunda ku 1 Corinthians chapter 10 ivesi ngu11. Ithi yona izinto lezi zenzakala kubo njengezibonelo njalo zalotshwa njengezixwayiso kithi osekufike kubo ukugcwaliseka kwezikhathi. Singakaxoxi ngale ivesi asike sikhangeleni ke isihloko salamhlanje. Nxa bengikhangele isifundo sethu esindebeleni akusifundele just one word esikhiweni kuthiwa restlessness and rebellious angithi. Kulesindebele kubhalwe ukuthi ngikufake mina ngifanga ukuthi ukungahlaliseki lokuhlamuka kumbe lokuhlubuka, ukusola lokuhlubuka. Omnye lobathana ukukhwishiza nithemba nxa yisizulu lokuhlubuka, kodwa ngibani ngikholisa uma sangikubeka ukuthi ungahlaliseki lokuhlubuka. Zanamwe nxa sikhangele lesi sihloko ungahlaliseki lokuhlubuka, ukusola lokuhlubuka, uma sikuqathanisa ngitsho le ndinyana ukufunda kwekhanda kuyini esokuthola? Asike sixoxeni kakhulu ngalesi sihloko. Ukungahlaliseki yikungabi lokuthula. Umuntu ongahlalisekanga umuntu ongazazi ukuthi ufunani. Kasuthiseki ubamba lapha achiye ayilaphana achiye. Ungakhayela umntwana ongahlalisekanga kaningi ukungahlaliseki kulokungezwa phakathi. Uyabamba ikapu lapha sokuchitha amanzi. Suka lapho nanko sokugade phezulu kwekhabothi uhlala ukhuza njalo nje. So ukungahlaliseki kwenza umuntu angabi lento lenjongo empilweni. Uhlala ungakwazi ukuthi kusasa uzenzani ngoba uyatshintsha awusomuntu ogxile entweni eyodwa. Ungakhangela izikhathi eziningi abantu abangahlalisekiyo ngabantu othi namhlutsho lokho kusasa setshintshile. Kabakholwa uNkulunkulu abamthembi
uNkulunkulu njalo abala kuthemba ukuqinile ukuthi uNkulunkulu angazenza izinto. Umuntu okhona namhlanje uyaguqa uyakhuleka umntwana uyagula. Kusasa uhambisa umntwana kumprofita ngoba akakholwa ukuthi kulento enganjani engamsebenzi. Oh yes. Ungonya uthini? Umuntu ongahlalisekanga akulanto ebambekayo angaphuma layo ethi nanku lokhu yikho sengisuthisekile ngakho. Sinanzelela ukuthi aluba umuntu nxa engahlalisekanga ama decisions awathathayo ayingozi abe lesiphetho esibi abangela izingozi ziqhubekela ziselakana zisiya phambili ngoba engela kuhlaliseka lokuthula akukho empilweni yakhe. Oh yes. Endulo kuthiwa babengahlalisekanga. Kwase kulotshelwa thina ukuthi lathi sifunde ukuhlaliseka. Kuthiwa bahlamuka bamhlamukela uNkulunkulu ngoba babengamthembi uNkulunkulu. Umuntu ongahlalisekanga wenza izinto agcwale yonke indawo. Adinge usizo lapha angamelanga aludinge khona. NjengamaKristu kusikhathi esikiso sona lesiphile esikhathini lapha abantu abangahlalisekanga. iCovid sijikela abantu to and fro abantu bagcwele indawo yonke badinga usizo. Ake nisihlaleni ezinyaweni zikaJesu lapho siyathola khona usizo. Ake sikhangeleke leli viki esingena kulo njengoba sikhuluma ngokuhlaliseka. Sananze ukuthi namhlanje sihlangana lo Israyeli obesehlale okungaphosa umnyaka wonke kumbe kodlile kumnyaka bese Sinayi. Sebesuka eSinayi bangaphi eKadeshi bese eKhenani. Okay. Befika lapho kumele baphumile khona kokuqala bese eKadeshi. Kungani ukusuka beSinayi sebesiya phambili bangasafuna ukusuka. Kwase kumnandi kuhlala phana ke. Sefika ngale Kadeshi ke sebeqala ubana bagile imikhuba khonapho. Ake sikhangele ke asifundele amanani ngu11 uzafundela verse nga4 leka 5. Weqe uye ku verse ka11. Ungakhangela kumanani ichapter ngu11 verse ngo4 lo5. Ithi yona ududu lwabantu olwaluphakathi kwabo lwaqala ukufisa okunye njalo ukudla. Ngakho labako-Israyeli baqala ukulila bathi aluba besingazuza inyama yokudla nje kodwa lokho. Sesikhumbula izinhlanzi sasizidla eGibhite kungela mbadalo lamakhomane amakhabe amaliki lemihlobo yonke yehanyanisi kanye legaliki. Ngeke ufundele verse ka11. 11. Yeah. Kungani wehlise ubunzima encekwini yakho na? Kuyini engikwenzileyo okungakuthokozisanga ukuze ungisindise ngobunzima babantu bonke laba na? Siyabonga ke. Sibona sebengena ekusoleni lapha. Sinesibonelo bani zanamwe? Ngabantu abathanda ukusola sonke isikhathi. Ukukhonona sonke isikhathi. Abakhaya bengahlaliseki njengoba watsho ngokuqaliseni. Njalo nje. Sifundani ngale yonto empilweni zonke insuku. Into yakuqala lapha mfundisi ukuthi isono isesenza umuntu angahlaliseki. Umuntu wayedaliwe waphuma waphelela. Kodwa ngenxa yesono abantu asisasuthiseki ngesiyikhokho. Ungakhangela abantu kulezi insuku uyazikhangela abone ngani yena umnyama omnye umhlophe agcine zama indlela zokuthi kumbe abe bomvu uzokuthiwa ngiyellow bone. Kodwa uNkulunkulu esedalile wathi this is very good. Kuhle lokhu kodwa ngenxa yokusola lokukhonona usibone ngani uNkulunkulu kenzanga kuhle awukomuhle. Isono yiso esisenza singasasuthiseki. Ubona abantwana bako-Israyeli bekhonona befuna ukudla kumuntu oyisigcili. Ungakhangela phela ukudla babeke ukukhalelo galikho makhabe kungaso quality food kungasokudla kwesikhosini kwakungokwezigcili kodwa bekhalela ukudla okunjalo ngenxa yesono esekuba umuntu ngemvelo yesono kasasuthiseki. Abantu basola mfundisi
abantu abasuthiseki uNkulunkulu asinika izulu uzokuthiwa seline kakhulu kugodole kakhulu utshise kakhulu polifunani ngenxa yokuhlala inhliziyo zisola asisela buqotho asisakubona ubuhle bukaNkulunkulu uSathane liyakwazi ukuthi ungumqili uyayenga uyabisa kithi imkhuhlane abise kithi ukufelwa abise kuthi ukugulelwa abise kithi zonke izinto ezimbi sicela singasabona ubuhle bukaNkulunkulu umuntu ulothi abona ukuthi every day uphiwa umoya ukuphefumula agcine bona ukugulelwa ngani kudlula ukuphefumula agcine bona ngani ukuswela inyama kudlula ukudla okuphiweyo kwembhida so uSathane sesiqilile lo Moses inceke kaNkulunkulu la yaze yagcina layo sibone ngani uNkulunkulu kayenzeli njani kuhle ngenxa yokuthi thina abantu siyasola njalo kunye ungalalela abantu ukuthi imomo yako-Israyeli yaqalisa ukukhonana wonke umuntu wanjani bazalwane isikhathi zonke asithembeni kuNkulunkulu ayikhona ebantwini siyabonga kuyini okunye sikuthola lapho maforo maqona lokusola kwabo basola bafuna inyama bafuna amakhabe khona and so forth basole uMoses basole uNkulunkulu basole yonke into bathi ngasifele khona ngale eGibhithe kuyini okunye sikunanzelelayo lapha ungakhangela icommentary mfundisi abantu abakaIsrayeli xa ungabakhangela ngokudla babekunikeziwe babebukeka uDavid ubeka uthi babesidla ukudla kwezingilosi yikho babekunikezile bona sebekhalela inyama labo garlic baze baqambe bezigala baze baqamba manga bathi sasikudla mahala kanje babekudla yini mahala ukudla lokho eGibhithe no babekusebenzela iningi lethu sasithi singakhanyela izolo sithi kwakungcono sisabuswa ngamakhiwa kwakungcono kodwa sikhohle ukuthi sasiyizigqili empilweni ungakhanyeli emuva khanyela phambili sikhumbule lapho esikhitshwe khona nguJehova uJehova usikhiphe endaweni eziningi akeni sithobele intando kaJehova uhlupho lwabo luphumile kudleni enyameni kodwa isikho kwakuluhlupho lwabo uhlupho lwabo lwaluyikuthunganyelwa uNkulunkulu la ngendlela ayefuna ukubathungamela ngayo uSathane sebavakatshele bona sebesithi kwakungcono lokho senze lokho inengi lethu sisola ngale ndlela siphika uNkulunkulu osisindisileyo amen nokuthi maforo uyabona ukuthi phela eKenani kwakumele bahambe badlule enkangala uTebhala udade engimthande uthi yena ngesilungu the way to Canaan passes through the wilderness afaki ikhoma athi but that's the way thina sikhona lapha emhlabeni siya isendleleni siyezulwini asekeleni ukusola silinde sibekezele vele endleleni lapho kukhona khona inkangala elinye langamanzi abe ngekho enkangala ukuchisa kuyabe kuchisa okudlulisileyo ebusuku kuphinde kuqanda kodwa kuphela laba babambele ibabafika ezulwini uphela labo ababambelelayo ibabafika eKenani abakhona nayo abafika amen siyabonga ukusola kuletha ukuthandabuza amandla kalowo athungamelayo so lapha sibona uIsrayeli esesola ngezinye indlela sebesola ubuthungameli bukaMlimo kuyilokhu namhlanje abantu esikwenzayo umlimi uyakhetha ubuthungameli abantu sizifice sesibusola ubuthungameli bukaMlimi siyakhangela ke imemory test ithe khona lezi zinto zalotshelwa thina ubana kube yisifundo kithi sifunde kibo silenhlanhla ke thina esiphila ensukwini zokugcina ngoba sesibone abantu abahamba ngendlela errong abafikanga elizweni lesithembiso funa lathi sina sisinjengabo sisenzo okwabo singafikanga ezweni lesithembiso ukusola khonokho ngwenya kulungisa njani bekhalela inyama lani walungisa njani siyabonga uNkulunkulu unguNkulunkulu olothando unguNkulunkulu olesihawu uyasinika esikufunayo njengabantu abakhe uyasinika okusifanele yena nguye okwaziyo okusifaneleyo into engiyithandayo lapha yibona aluba uMosi ke
sebekhala kuye uMosi uhambisa udaba lakho kuNkulunkulu ngoba uyakwazi ukuthi uNkulunkulu nguye ongalungisa konke okungabe kuyingozi ongabe kufunakala okusifundisa bana lathi aluba silezi inhlupheko silakho singahlabeni ubukhosi isikhulume hlaba umkhosi sikhanse siklabalala asambeni kuNkulunkulu ngokuthula. Siyabonga. Kungikhumbuza lokhu mfundisi even endlini njengobaba ungaba lo mvuyela umama ngengaphi labantwana bevukela kuwe besola bangokuthi ungameli wakho ufunda ukubusa kumlimo badala bebandla emabandleni ibandla lingavuyela abadala bebandla sanini konke kumlimo bafundisi ake sifundeni ukugiqela konke kumlimo uzasithwalela umthwalo wethu benjalo beprotesta umlimo uyangenela abanike inyama yona le abayikhalelayo uNkulunkulu nguNkulunkulu olalelayo izakhathazeze asibuseni kuye izikhathi zonke. Siyabonga. Kungaziphi indlela esinganqoba ubugovu lobumina ngibonani phela lokho kwenza baba bafuna inyama bafuna nani kwagcwele ubugovu kwalo kwagcwela ubani ubumina omisa chithi babengafuni kakhulu ukudla kwedlula ukusola ubujongile obani baNkulunkulu waMoses ibumina bonke bona lobo singakho ukuthi ubumina futhi bobenza uLucifer awe ngaphi ezulwini wazodinga uAdam noEva ngani ngokudla sikwazi indlela singakunqoba ngakho uJehova ukubeke kwabasobala ebantwini bonke ukubana ukuze sinqobe ubugovu lobumina ake sifundeni ukubuyisela okwetshumi leminikelo kufakiwe khona phana ungabuyisela ulwa lobumina bathi bona tithe return is the antidote of greed ungabisela ufunde ukuphana kwesinye isikhathi uyancitshana even embhida lani konke ezindle ngoba awuphi ubugovu obukuwo ake siqalisele khona phasi sibuyisele okamlima asikho kwethu leminikelo sinakekelane sonke kuzasinceda entweni eziningi lezinye izinto ezincane labantu esihlangana labo kuzasincedisa indlela esiphila ngayo ngoba sesingaselabo ubugovu. Yabona ke ukuhlaliseka unganithiwa kunjengobulephero ngani kunjenge corona umkhuhlane onjani othelelanayo asike sixoxe ngento ethelelana kanti into ethelelana into enjani vele ngikwenye into ethelelanayo into esingathi ke sinike isibonelo sokubana umuntu engathanda kubana ebe seqenjini elithile bekhuluma into engafanelanga uyenelisa ubana into leyana futhi iyathathekisa eyisise enye eyifaka kwabanye abantu bekwamukele kugcina nje abantu bonke sebeyingcenye yentweni leyo kodwa kuyinto enjani engalunganga isisuka siba ingozi iqhele into ingozi isiya phambili so ungahlaliseke kungumkhuhlane othelelana akusifundele incwadi yabanani numbers u12 verse 1 usiya ku3 sike sizwe ukuthi kanti umkhuhlane onjani othelelanayo okusola. Verse 1 uMiriam lo Aaron basuka basebeqalisa ukusola uMose ngenxa yomkakhe ongumkhoshi njengoba wayethethe umkhoshi babuzana bathi kambe uMose nguye yedwa ongumlomo kaJehova na kanti lathi kazange asenze izikhulumeli zakhe na uJehova wakuzwa lokho. uMose wayindoda ethobeke kakhulu ethobeke ukwedlula wonke amadoda asemhlabeni. Mesilaleleke livesi maforo sisifundane sibisibili okukuluhlupho sibisibili kuMiriam lo Aaron yekuphi okwakukhathaza uMiriam lo Aaron kwakuyisipho sobuprofeti esasinikezwe uMose kwabakhathaza kusukela besuka eGibhite kwakukhethwe uAaron uMiriam lo Mose ukuthi bathungamele kukhanya lokho kwaba yithreat kibo ukuthi sokukhethwe abanye abayi70 ukuthi babe lo moya wobuprofeti lokuthi uMose usethungamela edelegata etshelwe nguyisezala kabazange bakhonsathwe kwabalimaza lokho babona ngani sebekhitshiwe kupolitbureau kukanti hayi umlimo vele umsebenzi wakhe ufuna wenziwe ngabantu kudelegatwe abantu abaningi bawenze umsebenzi onalo so uhlupho lwabo kwakungaso
nkosikazi kaMosi phese kwasukela ekuthini bona isipho sobuprofeti abasasitholi bonke sokungena lokho okwangikhaya which means lo hlupho vele babelalo nkosikazi wakho ukuthi vele yena uthethe unkosikazi omnyama kasibuzanga vele sebekhathazana sokungena into eziningi uhlupho esilalo kanengi lona lo lokuthi ungasiyekela ukusuthiseka even lezipho lezethu lezi zakomoya kuyasikhathaza uthole sesisilwa lasemabandleni ngezipho zakomoya esizinikezwe nguNkulunkulu ezikhethele njalo uyabona umoya kaSathane ukuthi hayi mina bambingelanga mina bengingekho kusenziwa icebo elinje wona lwana umoya kaSathane yoyehlela uMiriam lo Aaron uthi bazalwane asikeni singamuphi isikhala uSathane ezimpilweni zethu abantu into zingenziwa bafuna ukuthi ngayibo ngasuyi angaphiwa lokhu ufuna ukuthi ngamina mphiwe lokho akudlule nguphiweyo asifundeni ukusuthiseka Yibe senisiba lesimanga njalo. Uthi bathi hayi wena Mosi phela umfazi wakho lo aso wakithi. Ukukhwishiza. Uyaphila kulezi zinsuku. Manje sizahamba njani ezulwini silokho asikhethana ngemihlobo. Uyabona komnye umuzi sokuthetha umalukazana uthi hayi lo asimfuni ngoba umhlobo nje. Kumbe umkhwenyana lo asimfuni ngoba umhlobo nje. Uzufica songenele bandleni sekhethi uelder. Uzothi hayi lo ngeke sifidwe thina umhlobo nje. Umfundisi sebuyile. Uzothi hayi basiphelene umfundisi nje. Bazalwane ungabala imisebenzi 17 verse 36 sonke siphuma gazi linye sonke siligazi linye lika Jesu Kristu singumhlobo omunye singakhethana lapha emhlabeni phezulwini zafika sesisilwa phela uthi ayisondela ngapho wena usomhlobo wakhe vele izulu liphe siyalihamba liphe siyalihamba shwa maforo lo Jesu esife siphambanweni azange athi mina mfela umJuda azange athi mfela umGentile wafela wonke onayo esiphambanweni ngaphansi kwesiphambano siyalingana bazalwane bebengikhangele uthutsha udaba lwezemuli la ezemuli lapha ngazi ukuthi ungonya ubona kuphi kwezemuli lapha osisi labobhudi labomalukazana kuyakhanya kakhulu kuyavezakala ezimulini ukwakhuluma umfowethu lapho uthi hayi iproblem asikho kubana bekungumalukazana kodwa bakhangelile indlela abangangena ngayo base beqalisa ukusola umalukazana kuvamile ezimulini ubhuti othangathathu wayengekho nje so usedlisiwe seyisirutha senje sephomba uhamba elandela nje kuphela kuvamile izinto ezikhona zonke zenezi ezimulini udinga ubana njengabantwana bakamlimi njengomuntu ade ekhulumile esikhaya umbuso kamlimi asingaletheni izingxabano ezinjalo ezimulini kumbe sikhanya ubana izinto ezinjalo zibe khona ezimulini kungabi lokusolana kodwa siphilisane ngothando so kutsho kahle ukutsho imemory verse yethu uthi kwabhalelwa thina njengamayeze kwakuhlupha lasendulo kwezimulini lokho sikubona sicabana kwakukhona so asifundeni kwabahamba phambili singaxabani ngezinto ezincane samukelana uyazi ukufundisa imlilo nanhlala mangala uthi kade indaba kuthelelwana oflu into ezimbi kuphela izozithelelelwana yo corona kade indaba singathelelani impilakahle into ezinhle ungahlala izikhathi eziningi usemangeni njengabo mama seyathanda phela manga ufica umntame 30 minutes ebatshele egqoka ipulling socks ekhaya uhluhlale lawe usuthelela abanye bonke uzwazi wesigabeni ukuthi vele ngumozikiphayo asikeni siphumene entweni zomhlaba esingasisindawo sithelelane ubuhle buka Jesu sifakaza uJesu zayo masinyane uyabona sikhulume ngokuhlamuka ukuthi kuyathelelwana akuthelwana kuphela ukuhlamuka ungahlaliseki ungahlaliseki kuyadala ukuhlubuka kumbe kuyadala ukuhlubuka amuka sibili kube nomsindo and so forth akusifundele amanani ngo13 verse ka 27 ngayiza uthe kuthume ngaphi 27 yes balandisela uMosi bathi sihambile elizweni lelo obukade usithume kulo ngempela ligeleza uchago loluju nanzi izithelo zalo
kodwa abantu abahlala khona balamandla kanti lamadolobho akhona makhulu njalo avikelwe. Size sabona lezi zizukulwane zika-Anakhi khonale. Amaleki ahlala eNegebi, amaHithi, lamaJebusi, lama-Amori bahlala elizweni lezintaba. AmaKhenani wona ahlala eduzane lolwandle asekele umfula uJordani. Emva kwalokho uKhalebu wathulisa abantu phambi kukaMose wasesithi, kufanele ukuthi sihambe siyethatha ilizwe leli libe ngelethu ngoba singakwenza sibili. Kodwa amadoda lawo ayehambe laye athi, singeke sibahlasele laba bantu loba la balamandla kulathi. Basebetshela abantu bako-Israyeli umbiko omubi ngelizwe ababelihlolile bathi, ilizwe esilihlolileyo liyabagabhela labantu abahlala kulo. Bonke abantu esibabone khonale yiziqhwaga. Sibone khona amaNefilimu, isizukulwane sika-Anakhi sivela kumaNefilimu. Emehlweni ethu besinga njengentothoviyani phambi kwabo, lasemehlweni abo besinjalo. Lana uthi uyabagabhela amanye amabhalo athi izizwe zakhona lidla abantu. Ake ningitshele umbiko lwana sebefika lo mbiko omuhle, hayi nazi lezithelo lihle lelizwe kugeleza ubisi lani loluju kube mnandi kube njana. Umazwibani awanyelisa impilo zabantu, abulala ithemba bekhangela ukuthi siyangena eKhenani kathesi, kwahle kwa amathambo ahlaphela wonke. Umazwibani akhulunywa yilawo madoda. Okokuqala mfundisi yikubana bahambile elizweni le bathunyiwe, sebebuya bethwele izithelo, balobufakazi, sebeqamba amanga, sebesithi bona leli lizwe liginya abantu, kodwa nampa abaphephile babuyile bathwele lezithelo. Iningi lethu siyakwenza khona lokho. Singabuyi sikhulume iqiniso sithi akwenzeki ukuthi kwenzakale ngalindlela ngoba sisamthembi uJehova. Laba bantu babuya bethwele izithelo kodwa besesaba. USathani wayesebanyenyele, wabanyenyezela ukuthi kwehlula asingeza ke sayanqoba. Sebezibona bona benje ngentothoviyani. Amazwi enza adinisa abantu yona la ukuthi nxa sibakhangele thina sinjengentothoviyani. Number 1. Number 2, nxa abantu esibabonile yiziqhwaga, leli lizwe futhi liyaginya abantu bakhona. Kodwa umbuzo wawukhona, umbuzo wokukholwa yikubana kanti bona bahlala njani abantu bakhonale nxa ilizwe lakhona liginya abantu. uKhalebu uhlabaxwayisa ukuthi hayi okwenzakalayo iqiniso lina selihlamukela umlimo. Abantu abane ungekela ukuhlaliseka mfundisi, ugcina usuhlamukela umlimo la ngamanga osuwakhuluma ngoba uyesaba uyethukile. Umlimo asisize singafani lalesi sizwe. Amen. Kathi maforo nxa abantu babedliwa bona baphenduka njani? Ngiyabona ukuthi uSathane uliqile kakhulu. Ngaze akhohlwe ukubakhumbuza ukuthi hayi lila amangali nabantu ngoba ngabe edliwa ngalani bafika kanjani balidla ngoba lisoba khona. Yes. Phakathi kwalolu hambo esiphakathi kwalo lokekhaya ezulwini, uSathane engaletha ukuthandabuza ezimpilweni zethu. Umlimi ubathembisile bana ngizakulinika ilizwe libe ngelenu. Either kuleziqhwaga kumbe kulani kodwa ilizwe njani ngizakulinika. Sesibona lapha sokulokuthandabuza phakathi. Mhlawumbe lathi njengabantwana bakamlimo singaba lakho ukuthandabuza phakathi koluhambo. Sihlana nobunzima kambe uNkulunkulu ukhona. Kambe uNkulunkulu wayiqinisile na? Bathandekayo umlimo ukhona uyaphila. Mina ngikhangele uthumo olukhona ukuthi umuntu munye ngamunye akahambe. Ngikhangele abantu abakha amabandla. Ngikhangele umsebenzi omkhulu wenziwa uNkulunkulu. Nxa kungaba njalo kube nomuntu okhipha nje igama elilodwa elokusola libonani khonokho kungaphumelela, libonani umsebenzi ungahamba. Kulengozi bani ekusoleni ngitsho lesezimpilweni zethu? Angazi mbona ngafuna ukuphendula kulokho ngamafitshane.
kaningi vele ukusola kumisile umsebenzi kaJehova uzathola ukuthi abantu okwabo bazenzela bayabhoda bethengisa izindlela Usaphendla ukuvezana empilweni yakho ukusola. ukusola vele kuhle kuveze ukuthi awumthembi awumkholwa uJehova iningi lethu kade siphila kubhubhando nalona siyesaba lokwenza umsebenzi kaJehova emabhasini sigcwele okwethu siyabhoda sithengisa kodwa nxa sokuumsebenzi kaBaba yikho kule corona abantu abafuna ukwenza uza hayi kule covid abantu vela bamukeli lokho silethe izaba ngoba osithumileyo asimazi njalo asimkholwa. Okunye futhi maforo khonapho uyabona ukuthi abantwana bakwaIsrael ilizwe kwakuthiwe bazaliniwe kodwa sebethuma abahlola ukuthi bayebona uloyedenje enkulu empilweni ukuthi ungafuna ukuhamba ngamehlo ngesithiwa bathi walking by sight and not by faith asikholweni uNkulunkulu akutsho thina kwethu okuzingqondo kwethu lokho longamehlo kwethu lokho uncane ukwedlula uNkulunkulu ongiyowadala izulu lomhlaba angathi nizalinika leli lizwe thembanini kuye la kanye uyalinika sethi sikule abanye abantu abaningi yazi abagulayo eguliswa yikusola ezukusola kuyawubulala umzimba ukungasuthiseki kwenza ube intonda ube umntulwana onganjani ongagcwalisekanga umuntu egula iBP ngokuhlale balisa uhlale balisa ukusola khona vele kuya kulethela umuntu endaweni engekho yes ukukholwa kuyingozi ukungakholwa ukusola kuyingozi enkulu kakhulu ngakufanisa njengepoison ukuthi amazwi amancane ongawatsho adiliza yonke into enhle and ibuilding kumbe njani idilike awudingi ukuthi ipoison egcwele idrum ukuze ufake phakathi kwedrum egcwele ukuthi kodwa kudinga i-teaspoon yepoison uyabusubaqedile ukungakholwa kuyalimaza zonke izinto uJesu uthi aluba lokukholwa okuncane okungangentanga yemustard liza kwenza izimanga so ukungakholwa kuyabisela emuva kuyadiliza inhlelo zikamlimo Siyabonga akusifundela amanani ngo14 verse ka11 leka12 amanani ngo14 verse ka11 leka12 verse ngelika11 to12 uthi yena uJehova wasesithi kuMose kuze kube nini abantu laba bengeyisa na kuzaze kube nini bengangikholwa loba sengenze izinto ezimangalisayo phakathi kwabo na ngizabachaya ngomkhuhlane ngibabhubhise kodwa wena ngizakwenza ube yisizwe esikhulu njalo esilamandla kulabo nansinda wena ngizakwenza ube njani isizwe esikhulu laba sengibachaye ngomkhuhlane umathabhuqe wonke bahendu nanti thuba uMoses aliphiwayo elokuthi abe mkhulu ngwenya kuyini sekufundayo ngendlela uMoses amkela ngayo lendaba nxa ufunda usiya phambili nxa ngikhangele impilo kaMose ngibona uJesu ngokwakhe ngibona uJesu oziphumela oyenguye oyezebuye ezothwala izono zethu namhlanje nxa ngawuthatha ngofaka kimi nxa kungabuyi opportunity eyaphiwa uMose kuthiwe ngwenya mana ngiqede bonke laba bantu ngisale yimi emkhulu wangikhona ngathi haya akwenziwe intando yakho mngeni ngibe lokuthokoza okukhulu kodwa uMose akakho njalo uyananzelela ukubana hayi mlimo uyancengela abantu phambi kamlimo nxa kunjalo mlimo vuma kufe mina ayikhona abantu bonke baza kuthini abantu bazakuhleka bathi kade wayewakhipha eGibhite efuna ukuze bawubulala inkangala uma endaweni kaJesu hayi siyakubongela lo maforo khona vele uJesu wayengadala kutsha kwakungadingeki ukuthi abuye azosifela yiyona le ndaba kaMose wayengadala esinye isizwe esinguMose abe lesinye kodwa uJesu uthi hayi kanti abantu baza kuthini akula sona esingiyesindiseke wabuya walenga emthini wasincengela balaleli lababukeli loba sisona njani uJehova kasaboni thina sona sebona uJesu omi esincengela emi phakathi kwethu loNkulunkulu engumeli uyasincengela ethi baba
igazi lami baba umthetheleli uJesu umnene kuthiwa uMose wayindoda emnene ukwedlula amadoda wonke uJesu njalo engunanzela lapha zanami ukuthi evubana sevumile wabancengela uMose uJevuthana anyway sebezabuyela bayehlala bayezula kweminyaka enjani engu40 bakhulekile bathi bona ngasifele ngapi enhlane bana sefela lapha kulala abantu sifundani ngempumela yesono ngoba siveze ukuthi labantu baphela bonke enhlane lanxa wasebethethelela ukuthethelelwa mfundisi kwenza into ziqale katsha ziqala katsha kanjalo impumela yesono ayisuki uyazi ukuthethelelwa luthando ngumusa uNkulunkulu ngawayefuna ngawahlwa ababhidlisi kodwa uthi hayi uzabekela kodwa ebekela abanje kunjalo impumela yesono abathi ngesikhiwa consequences of sin usihlala ulazo kunje khonapho ungadutshontsha uqhamuka umuntu nxa suphendukile waya kuJesu uza kuthethelela izono kodwa umuntu oqhamukile uhlala unjani ukhona kumbe kunje wenza ukungezwa ungenelala laphana uzuza umkhuhlane uNkulunkulu uyakuthethelela isenzo sakho lesiyana kodwa umkhuhlane uhlala unjani ukhona bazalwane isona sisilungelanga njengabantu asitsheni isono siye kuJesu asixwayeni ukwenza isono ukwenza ukuthi singabi lempumela yesono lezi uyazuza usizi kweminye imizi abantwana bangamahlongandlebe ngenxa yempumela yesono esenziwa ngabazali uthi uyakhangela imihlobo lemihlobo iyalwa namhlanje ngenxa yempumela yesono esenziwa ngabazali kodwa wonke uphelela esiphambanweni uJesu uyathethelela izona umusa kaJehova mfundisi awuchiphanga wathengwa nguJesu uJesu wayedale konke so umusa singawuthathi kancane ama consequences abakhona umphumela wesono kodwa ngumusa esikuthi ngesikhiwa it's not cheap grace inengi lethu sokuthatha sikuthatha njengento encane hayi sisindisiwe ngaphila loba njani ngingabhema ngithi ngilimaza umzimba wami hayi nxa sisindisiwe simele siphenduke umphumela wesono nxa ukhona ungaphila nakho kodwa usindisiwe kuzalamula uJesu nxa iqhamuka ngamafu Amen. Siyabonga kakhulu ngwenya ngamafitshane kusifundisani ukubuyiselwa enhlane ungafuna abafundeni abantwana bakwaIsrayeli ngamafitshane Siyabonga umlimo ngokubabisela enhlane kuningi ayifisa ukubana abafundise khona abantwana bakwaIsrayeli ukubana akula enye indlela ngaphandle kaNkulunkulu akula ama shortcut singathatha akule ezinye indlela he is the way yes akusifundela amanani ngu14 verse 39 kusiya ku40 amanani ngu14 verse 39 kusiya ku40 verse ngu39 ithi yona lapha kwathi lapho uMose esebikele bonke abako-Israyeli bakhala kabuhlungu ngosuku olulandelayo ekuseni kakhulu baqonda elizweni lezintaba eziphakemeyo bathi sonile sizakuya kuleyo ndawo esayithenjiswa nguJehova kodwa uMose wathi kubo kungani lingalaleli umlayo kaJehova lokhu elikwenzayo akusoze kuphumelele ake lingitshele ukuthi sonile bese sivuka kuseni sebesekhona ezintabeni kusitshela labantu babecabanga njani vele babevuma sebesino from besuke ezinhlizweni zabo yini kumbe kwasokuyi ukhangela lokho ngoba bathi bona umhlaba nodla abantu asihambi kathesi kwasofuthi bahambe ngenkani ngosokuthana kumele lefela ngapi enhlane kusifundisani empilweni yethu namhlanje sifunda kulabo abayizolo angazi ukuthi manje ungaba nempendulo kulokho mfundisi ukusifundisa ukuthi kwesinye isikhathi siyathatha uNkulunkulu for granted ngesikhiwo ukuthi sihle sithi ngenxa yomusa wakhe uzasenzela lokho ukade nguNkulunkulu olemthetho uNkulunkulu ofuna ukulalelwa uNkulunkulu ufakile imithetho yakhe yacaca singayilalela impilo yethu izaba mihle ngoba abantwana bakwaIsrayeli base beseyazilwela ngamandla abo ayikhona ngomthetho kabani kaNkulunkulu ukaningi sisenza izinto ngamandla ethu sithi umthetho kaNkulunkulu umuntu uyahamba ebhoda le ayethenga impahla zeqisa ibhoda
afike lapha athengise kuthengu nizothi hambusisiwe mina nguNkulunkulu. We take God for granted. Umthetho kaNkulunkulu ucacile awusulandeleli. Kunje wathi phumulani ngelanga leSabatha. Omunye umuntu uyamuzosithi hayi ilanga alilanda. Kodwa uNkulunkulu uthe nilandelani. Akulanto enhle njengokulandela uNkulunkulu. Iwapha amahlane thina esiphakathi kwawo kathesi abantu besuku zokugcina. Iwapha amahlane mbona uNgwenya befuna ukukhuluma la. Yes, bengifuna ukukhuluma kulaphana Hayi ukuqondile. okutshiwo ngudadewethu ukuthi khona indaba zosindiso asihambi ngamandla ethu. Asisindiswa ngokufisa kwethu hayi kade sokumele ngihambe mina ngiyekwenza. Uchiya uNkulunkulu phandle awuyindawo sithonganyela ngomunye umoya ongayisiwo. Sisindiswa ngoJesu Kristu ngesikhathi sakhe hathi ngokufuna kwethu kodwa ngesakhe isikhathi. Ngiyakuzwa ukuthi usutshoyo ukuthi nabavuke kuseni besiya ngaphi. Futhi babangatshe ukuthi lizanqobile izwi lana ngokulwa. Hayi uNkulunkulu ethe uzabanika yes. Kaningi okusiphunyukayo yikuconfuse abayithi presumption le faith. Alright. Ukukholwa kulama facts akubalekeli. Ukuthi kathesi uzaphuma ugijima uthi mina hayi loba kule corona siyakholwa angiqoki mask mina ngisanitize uNkulunkulu uzangenela hayi ayisikho ukukholwa. Iningi lethu siphila ngaleyo ndlela. Ikakhulu kusizukulwane lesi sikunkangala kuma gadgets ona la esikiwe sibambe into eziningi ezingasisi indawo. Ake sithembeni uNkulunkulu. Singabi confused ku situation esikiyo yona le. Sifundeni ukubeka konke kuJehova. Sithembe uJehova. Uyayibona indaba yecorona le maforo. uNkulunkulu ufuna ukusitshengisa ukuthi he is God. Uyinkosi yamakhosi. Abale mali bayafa. Abale wisdom abazitshela ukuthi bahlakaniphile bayafa. Lo mhlaba sudidekile ngalindaba yecorona. uNkulunkulu akutsho kithi ukuthi hayi ngiyinkosi yamakhosi. Ngilaleleni lenze izinto ngendlela yami. Masinyane nje liyabelisa ekhaya. Amen. Maybe ngalinika 1 lonke lapho mana sisho okuqhakathekileyo kulesi sifundo esingafisa ukuthi abantu bakubambe masinyane ikakhulu maqondana lokuza kwesibili kaJesu Kristu uNgwenya. Alright, okuqhakathekileyo abantu okumele bekuzwisise ukubana uJesu uyindlela. Singathatha izinhliziyo zethu, sithathe izimpilo zethu, sizihambise kuJesu asoze sihlamuke besiphambuke endleleni. Sesiseduzani kangana ukuthi singene eKhenani. Ake nisithembeni uJesu. Siphile ngokwentando kaNkulunkulu. Sikholwe yena yedwa nguye kuphela ongasindisa. Singathembi olunye ulutho. Singabi lomvukela. Sibekezele sihlaliseke sizinze uJesu sendaweni engcwelengcwele. Siyabonga ukuthi uyabona imvukelo eminingi enjani esingena phakathi kwayo into zingahambi. Khona ngapha. Asike simene ukusola. Ukungasuthiseki. Abantu bayasola abasuthiseki abahlalisekanga. Asike sihlaliseke sihlale ezinyaweni zikaJesu. Masinyane nje icilongo liyabe liyakhala. Kumbe kungakuyini okukuhluphayo? Hlala kuJesu. Mfundisi ingoma ethi linda ungasoli. Linda ungasoli. Siyabonga. Ngizacela ke udadewethu njalo asibeke enkosini yanikele bandla enkosini ukukhulula kwenza Israyeli wayibona eKhenani. Thina sifuna siyebona ilizwe elitsha Jehova silungiselele lona siphume emhlabeni wezisizi lezinhlupho. Asicimezeni isikhulekeni. Baba uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba udumo lobukhosi buze kuwe. Siyabonga baba ngesikhathi osisinike sona uba sikulalele ukukhuluma phakathi kwethu. Nanku abantwana bakaIsrayeli bakhonona bangasuthiseki baze basola wena mdali. Lathi sitholakala senza okufanayo. Sipho umoya wokufunda ukwehlukanisa okubi lokuhle. Sifunde okuhle sichane lokukhonona lokusola. Usiphile abathungameli Meseya lothando ebandleni kanye lezindaweni ezitshiyeneyo ezimulini. Senze silandele uNkulunkulu abakutsho ngoba ngobagcobileyo. Faka ukuzehlisa
usenze uNkulunkulu sibe ngabantu abazehlise njengoMoses wamphawulayo wathi wayeyindoda ezehlisayo. Umhlaba ugcwele ukuthukuthumela okungahlaliseki, awumkhuze uSathane umnikazi wokungahlaliseki. Senze kukho konke sikhangele esiphambanweni, yebo sihlukuluzekile ezihlizweni, ubuhlungu mesiyalo thanda esidlula phakathi kwakho kulinkangala siyeKhanani, kodwa obuhle ukuthi esikwazi ukuba masinyane siyabe sisezweni lochago, izwe lenyosi, ilizwe lesithembiso. Sipha amandla ukuthi loma kumnyama loma kubomvu sibambelele kuze kube sekuphele. Khuleke egameni likaJesu umfeli wethu. Amen. Amen.